incipitur, juvenes dum sumus, gaudeamus incipitur, juvenes dum sumus, post cultam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit fumus, nos habebit fumus. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat mentra qualibet, vivat mentra qualibet, semper sidir vore, semper sidir vore. Dobar dan svima. Dragi gosti. Dobar dan svima, dragi gosti, uvažene kolege, uvaženi dekane, uvažene kolege i koleginice, saradnici fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i ostali gosti koji ste došli ovde. Otvaram Noć istraživača koja se po prvi put u Kragujevcu dešava. To je jedan skup koji predstavlja praktičnu priliku da se pokažu najnoviji rezultati iz oblasti nauke i danas, odnosno večeras, pokazujemo sa Univerziteta u Kragujevcu. Kao što ćete vidjeti, odmah nakon mog govora imat ćemo kolege sa Filološko-umetničkog fakulteta koji će izvesti svoj program. Zatim ćete imati prilike da vidite na ostalim štandovima kolege sa drugih fakulteta, tehničkih, prirodnih fakulteta, društvenih fakulteta. Suština je da promovišemo nauku na jedan prirodan način, jednostavan način, objašnjiv, tako da i mala deca mogu da razumeju šta se to dešava na fakultetima i koja vrsta nauka se ovde izvodi. Vidjet ćete koje su to mogućnosti iz oblasti fizike, akustika, iz oblasti bioinženjeringa, iz oblasti sporta, iz oblasti fizike, hemije, automobilizam, kako se pravi formula, kako se kreću roboti, kako se prave programi na računarima i razne druge stvari koje su ovako veoma atraktivne i možete, dakle, da vidite kako one izgledaju. Također bih želeo da mlade kolege, učenike osnovnih i srednjih škola pozovem da vide šta ih to očekuje na našim fakultetima, na Univerzitetu u Kragujevcu, koje su to discipline i da vide da nauka nije bauk. Dakle, nauka je jedna jako lepa disciplina, treba naravno puno da se radi na tome, ali možete da vidite odmah rezultate svoga rada i da vam to praktično bude poziv. Ove lepe devojke i mladići u ovim majicama, kao što je ova na meni, će vam odgovarati na sva vaša pitanja i slobodno ih pitajte sve što vas zanima. Ima tu i neki promotivni materijal koji možete slobodno da dobijete i da vidite na koji način i kako nauka funkcioniše na našem univerzitetu. Hvala svima što ste došli i nadam se da ćete uživati dalje u našem programu. Hvala vam. Dobar dan svima iz moje strane. Zahvaljujem našem prorektoru za međunarodnu saradnju, profesoru dr. Nenadu Filipoviću na ovom otvaranju, na potrebnom govoru. U narednom segmentu naše male svečanosti imat ćete priliku da čujete izvedbe naša dva specijalna gosta koji nam dolaze iz Beograda. Na prvom mestu tu je dama sa moje leve strane. Ona je prvenstveno violinistkinja i kompozitor, ali ima jedan veoma neobičan hobi. Zapravo ona ume da svira ni manje ni više nego na testeri i to veoma dobro. Dakle, kako je to baviti se ozbiljnom muzikom, a opet ne biti baš toliko ozbiljan, imat ćete priliku da čujete od Sonje Galajić.
Godišnji sistem, ja da vam malo ispričam o ovom instrumentu. Dakle, ovo je prava stolarska testera. Inače, kao instrument upotrebljava se nešto manje od 1 veka. Postoji više teorija o tome gde je otkrivena kao instrument. Svaka država naravno voli da se hvali da je kod nje. Pronađeni Rusi govore da je kod njih izmišljena testera kao instrument, Argentinci da je kod njih, Amerikanci naravno kod njih. A postoji jedna teorija koja je meni bliska, to je da je najvjerojatnije na različitim krajevima sveta u isto vreme, približno isto vreme, je čovek otkrio da se na ovakvom instrumentu može svirati. A kako je najvjerojatnije došlo do tog otkrića? Naime, neko dok je testerisao, slučajno je savio instrument u obliku slova S, latiničnog slova S, i kad se udari u sredinu testera, ona počne da proizvodi određenu vibraciju. Potom se neko dosetio da možda toj vibraciji može da neki plemeniti zvuk ili da ta vibracija postane lepša ukoliko se svira sa gudalom. Tako da ću ja sad vama da pokušam da objasnim, da vam prikažem kako to neki izgleda. Ja sam prava stolarska testera, a inače sam je naučila u Argentini da sviram sve vreme kad sam tamo borila 2 godine. Znači, testera je jako teška za sviranje. Čelik koji izgleda jako savitljiv je inače veoma opasan, prvo može lako da se posjećate. Ja sam se puno puta posjetila dok sam učila da sviram i uopšte nije lako sa sviranjem, jako je teško biti precizno. Evo sam konačan numer. Atmosferu svojim izrazom, a sada ćemo čuti kako to izgleda biti perkusionista, što to znači kako jedan perkusionista proizvodi zvuk. Pa Nik. Pa ovako sad, pitaćete se šta jedan obični bubanj, kao ovaj afrički džembe, ima veze sa istraživanjem. Pa uglavnom sve, jer vi na jednom takvom instrumentu počinjete iz ničega i dolazite do nekog zvuka, do nekih fraza. Evo, ja ću pokušati jednom slobodnom improvizacijom kratkom da vam pokažem kako to može da izgleda.
slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika. Ovo je Srbija. Zahvalila bih našim umetnicima na ovom divnom programu i još mi ostaje naravno da se zahvalim svima vama ispred Univerziteta u Kragujevcu i Kancelarije za međunarodne projekte koja se svojstveno trudi da uprkos lošim vremenskim uslovima omogući ovaj događaj. Nadamo se da ćete uživati. Proglašavamo prvu noć istraživača u Kragujevcu i svečano otvorene.